Postojane organske zagađujuće supstance poznatije kao POPs predstavljaju ozbiljnu prijetnju zdravlju ljudi i životnoj sredini. Prisutne su decenijama u industriji, pesticidima i opremi i vrlo sporo se razgrađuju. Bosna i Hercegovina uz podršku Švedske i implementaciju UNDP-a započela je 2019. godine sveobuhvatan projekat kako bi podržala sistemska rješenja za prevazilaženje ovog izazova. Projekat Okolinski prihvatljivo upravljanje POPs supstancama provodi se u saradnji sa institucijama svih nivoa vlasti, ministarstvima entiteta, državnim institucijama, Brčko-distriktom i utemeljen je na Štokholmskoj konvenciji, ključnom međunarodnom instrumentu za borbu protiv ovih opasnih hemikalija. Cilj projekta je smanjivanje rizika po zdravlje ljudi i okoliša kroz prevenciju nastanka nenamjerno ispuštenih POPs. Prelazak na hemikalije koje ne sadrže POPs supstance u industriji i okolinski prihvatljivo zbrinjavanje najmanje 50 tona otpada koji sadrži POPs. Uspostavljeni su temelji za zakonodavno usklađivanje. Izrađena je gap analiza institucionalne i pravne spremnosti i mapa puta za implementaciju Štokholmske konvencije. Pripremljen je nacrt više zakonskih dokumenata, od kojih su najznačajniji Odluka o izvršenju Štokholmske konvencije u BiH, te provedbeni propisi o sadržaju projekta remedijacije, graničnim i interventnim vrijednostima polutanata, te upravljanju različitim vrstama otpada. Kroz sveobuhvatan inventar prvi put je proveden detaljan inventar količina POPs zaliha i otpada i urađeni detaljni istražni planovi za 13 lokacija zagađenja. Mi kao koordinirajuća institucija smo jako zadovoljni svim komponentama projekta, a posebno prvom komponentom u okviru koje je urađena jedna vrlo kvalitetna takozvana gap analiza. Izrađen pravilnik za carinske službenike. Prevencija je ključ. 40 kontejnera za sigurno odlaganje pesticidne ambalaže postavljena u 7 pilot zbirnih regija. Prikupljeno je preko 35 tona ambalažnog onečišćenog otpada. Dostavljena specijalizovana laboratorijska oprema u vrijednosti preko 250.000 američkih dolara. Zahvaljujući POPs projektu, institut je unaprijedio svoje laboratorije u oblasti analize zemljišta, vode, emisije i otpada. Konkretno, fokus je ovdje dat na POPs jedinjenja, dugotrajne organske zagađujuće materije koje se javljaju u svim komponentama životne sredine. Industrija je dobila konkretne alate za promjene. 20 kompanija prošlo je ekološke audite. 13 kompanija provelo je kroz plan sopstvenih investicija 36 mjera zelene hemije. Uz podršku projekta potpisan memorandum između Vanjsko-trgovinske komore BiH i 4 javna univerziteta u BiH u pogledu stručnih usluga u oblasti zelene hemije i zelenog poslovanja, te održana i škola zelene hemije za buduće stručnjake. Posjećujemo razne industrije kako bismo vidjeli praktičnu primjenu znanja koje mi kroz teoriju učimo na našim univerzitetima i da u stvari vidimo kako se princip zelene hemije primjenjuje u stvarnim procesima. Ovaj projekat je savršena prilika za nas studente da se međusobno povežemo, odnosno sa drugim kolegama sa različitih fakulteta širom Bosne i Hercegovine kroz razna predavanja, radionice i praktični radove. Urađeni su planovi remedijacije za 2 velika industrijska kompleksa, Incel u Banja Luci i HAK1 u Tuzli. Preko 140 predstavnika nadležnih institucija iz cijele Bosne i Hercegovine prisustvovali su edukativnim seminarima o upravljanju kontaminiranim lokacijama, planovima remedijacije i ekološkom zbrinjavanju opasnog otpada. Planovi remedijacije su iskorišteni za poduzimanje mjera zbrinjavanja kontaminiranog zemljišta. Značaj ovog projekta ogleda se kroz propise koje će regulisati ovu oblast u skladu sa Štokholmskom konvencijom, definisana horizontalna i vertikalna komunikacija između institucija, također značajan je popis kontaminiranih područja te dalja nadogradnja od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma, kako kroz popis eventualno novih područja koja su kontaminirana, tako i kroz planiranje financija za konačno zbrinjavanje opasnog otpada na okolišno prihvatljiv način. Ono što nas posebno raduje je mogućnost da kroz realizaciju ovog projekta i izvezemo određenu količinu tog otpada, s obzirom da u Bosni i Hercegovini nema
načina za zbrinjavanje takve vrste otpada jer se radi o izuzetno opasnom otpadu. U saradnji sa ozonskom jedinicom BiH razvijen je registar rashladne i KGH opreme u svrhu izrade informacijskog sistema praćenja i izvještavanja. Više od 750 uređaja i 300 operatera uključeno je u bazu. Aplikacija je razvijena za 4 instance, a budući korisnici aplikacije imat će na raspolaganju e-kurs sa uputama za korištenje. Obrazovanje i jačanje svijesti su temelj promjene. 6 videomaterijala, edukativni leci i infografike, 6 radionica za medije i nevladine organizacije. Organizirane su i studijske posjete u Austriju, Sloveniju, Sjevernu Makedoniju i Srbiju kako bi prenijeli primjere dobre prakse u Bosni i Hercegovini. U kriznim trenucima pandemije projekat se prilagodio i upravljao potencijalno infektivnim otpadom na odgovoran način. 6 godina saradnje, znanja i posvećenosti, jedan zajednički cilj, čisti okoliš i zdravlje ljudi. POPS više nisu nevidljiva prijetnja, već izazov na koji institucije u BiH aktivno reaguju. Zahvaljujemo svim partnerima, institucijama i građanima koji su dio ove promjene.